Kada govorimo o uspješnim kompanijama, lako je fokusirati se na brojke, na prihode, na dobit, na broj zaposlenih, na tržišne udjele. I sve to su važni pokazatelji. Ali prije svake brojke postoji nešto mnogo važnije. Postoji odluka da se preuzme odgovornost, da se pokrene posao, da se investira, da se zaposli novi čovjek, da se ostane i gradi upravo ovdje, u Crnoj Gori. Zato večeras ne slavimo samo rezultate poslovanja, slavimo ljude koji su te rezultate stvorili. Prošlog mjeseca obilježili smo 2 decenije od obnove nezavisnosti Crne Gore. 20 godina nije malo. Dovoljno je da jedna generacija odrasta. Dovoljno je da nastanu nove kompanije. Dovoljno je da male firme postanu veliki sistemi. Ali i dovoljno dugo da se potvrdi snaga onih kompanija koje su postojale mnogo prije toga i koje su uspjele da rastu, mijenjaju se i opstanu u potpuno drugačijem poslovnom okruženju. Večeras među laureatima imamo kompanije koje su nastale prije nekoliko godina, ali i one čija istorija traje decenijama. Njihove priče su različite, ali ono što im je zajedničko jeste sposobnost da stvaraju vrijednost u vremenu koje se neprestano mijenja. Zato kada govorimo o uspjehu crnogorske privrede, ne govorimo samo o onome što je nastalo u posljednjih 20 godina. Govorimo i o onome što smo naslijedili, sačuvali, razvili i unaprijedili. Jer država nije samo ono što nasljeđujemo. Država je i ono što svakog dana stvaramo. Upravo zato Top Biznis Montenegro ne nagrađuje najglasnije, ne nagrađuje najvidljivije, ne nagrađuje najpopularnije. Nagrađuje kompanije čiji rezultati postoje i onda kada se ugase reflektori. Kompanije čiji uspjeh potvrđuju zvanični finansijski izvještaj i jasno definisani kriterijumi. Posebno me raduje što smo ove godine napravili novi korak. Po prvi put uveli smo regionalna priznanja za sjevernu i južnu regiju Crne Gore i uručit ćemo ih na prigodnim poslovnim okupljanjima baš tamo, u sjevernoj i južnoj regiji. Jer uspjeh ne nastaje samo u najvećim poslovnim centrima. Nastaje svuda gdje postoje ljudi spremni da stvaraju, ulažu i vjeruju u svoje ideje. Želimo da upravo takve priče budu vidljive, da budu prepoznate i da posluže kao podsticaj drugima. Hvala vam što ste večeras sa nama. Želim vam prijatno veče i uspješnu dodjelu priznanja Top Biznis Montenegro 2026.